Wadau, hope you are doing fantastic. Mi niko best, na kwa wale ambao mmesubscribe naona tuko almost kufika 10. Watu saki watu wasikie hiyo, kwa sababu wengine wanaenda 1 million, wengine wanaelekea 100,000, 50,000, alafu kuna mimi hapa wa 10. Anyway, najua mtasubscribe, na kama you are watching this channel for the first time, kindly hit hiyo subscription button tuweze kusonga, ndio tukiupload stories zetu sisi kupite, ama sio ndivyo bana? So there is this story I want us to talk about today. It is a story nimekuwa nikifikiria for a very long time. Nimekaa chini nikajiuliza. One day tulikuwa high school, and the life in high school was amazing for some of us. No, we may be having different experiences depending in which school you attended. Kuna sisi attend polling stations, kuna wenye attend national schools, extra county schools, whichever. But the story I'm about to talk about haibagui umesomea shule gani, regardless whether you studied in a polling station like us or in a national school. At the end, there is somewhere where we are coming to meet, and that is in this school of life. In the school of life, ukifika hapa nje, it doesn't matter ulisomea wapi ama wapi. What unites us together is the challenges that we face as a country. Ndio this idea ika click into my mind, nikajiuliza while we were finishing school, and this story actually let it motivate watu mmetoka high school ama watu mko high school. So kama uko high school, this story inakuhusu sana. So ndio nikajiuliza, finishing school is so exciting, and naonanga most of the people hiyo time ya kumaliza shule wanachukua uniforms, shati wanafunga hapa juu kwa kichwa, trousers wanafanyia vitu zingine, na pale wanachukua vitabu za chemistry, wanaambia hii chemistry umetusumbua sana. Naona wengine wanachukua hata something that looks like a casket, wanaenda wanachimba shimo, wanaizika, wanasema now we are done. Now after Form 4, you have said you are done. How many of you mushaikaa chini mkajiuliza, yes, we are done, what next? Because I think Form 4 is not the end. After Form 4, there is life ahead. Ni wangapi after Form 4 mnajiulizanga what next? Take it this way. For some of us wenye tuna come from humble backgrounds, na kuna wale ambao ukimaliza Form 4 unanunuliwa gari, but sitaki kuwabagua. But immediately after Form 4, tukiwa shule tulikuwa tunaambiwa, sahi amka preps, enda fanya chemistry, enda fanya hesabu, spare some time during games, go study very hard so that you can make it in life. But it doesn't guarantee that because you worked hard, you will make it. Sometimes hard work itself is not enough. While some of you will work hard, some of your friends or our friends, they were working smart. Now that is where the gap comes, and that is where our story points to. Umework hard academically, but does it mean because you excelled academically, in this other side of life you have made it? Munijibu. Comment section iko very open. So ndio nikafikiria hivi,
job market ya Kenya, it is so competitive, and while it is so competitive, we need to put strategies to mitigate the issues of unemployment. What do I mean? If tunasema all of us we are going to be employed by the government, fine, kila mtu anataka white collar job, but do you think all of us are going to be accumulated by the government? Obviously it's a no. Every year we have tens of thousands of graduates from universities, colleges, TVETs, and vocational centers, all with different skills, of which if the government decides to employ all of these people, each year the government should be expected to employ more than 200,000 people every year. Where are they going to be employed? Where? Because the government slots are very minimal. That is where the idea came in. What if hiyo time after form 4 unachukua kucelebrate na kufanya nini, now you relax at home, eating, sleeping, doing nothing. Why can't you take that time immediately after form 4, while still your mind is very fresh, ufanye, you take a difficult decision? I've come to learn this, and let me tell you, ni venye nimeisoma nikiwa late, but I'm not giving up yet. I'm not giving up yet. Now, after form 4, akili yako bado iko fresh, inafikiria masomo. And I'm pretty sure if you want to proceed and do something, you can do it very well. Kwa sababu, take it this way. After form 4, kama mzazi yako able kukuingizisha maybe kwa vocational, instead of going to do packages za computer and all this, sijasema ni mbaya, but computer you can learn it later. Kwanza in this digital era, computer unaweza isoma hata YouTube and you will be good to go. What if instead of doing those packages, uende kwa vocational ama kwa TVET ama college yoyote yenye ina offer flexible learning times, uende utafute course ya 6 months, you enroll. That is immediately after form 4, if you have the capacity. Najua sometimes for some of us wenye tunatoka kwa humble backgrounds, it might be difficult kwa sababu mzazi anapanga ahead ama anafikiria vitu zingine, but if you have the capability, just usifikirie results zikitoka, because result unafanya KCSE October, results zinatoka December ama January. So from October you have November and December, that is 2 months. Kitambo results zitoke ndio ujue kama unaenda college ama university, you could have done something in between. Okay, tuachane na hii ya November na December, you can relax kwa sababu hapo kuna sherehe ya Christmas na vitu zingine. Immediately results zinatoka, this is where every student ana go wrong, kwa sababu kuna C+ and above. Wezi ambiwa mambo na TVET, wezi kubali. Of course hata kama ni mimi siwezi kubali uniambie mambo na TVET, but why can't you take a bold decision? Results zimetoka, yes, I'm supposed to go to university, but in university, let me tell you, life is not that easy. That is why you have to go to a vocational training center for the 6 months, January, February up to June. Utakuwa umemaliza nini yako ya 6 months. You can go, you do maybe plumbing, ufanye electrical, unaweza fanya
something yenye ni flexible but utapata quick skill, unaona, so that by the time you are joining university utakuwa already you have learned something. Na in fact some of these practical skills si lazima uende vocational training centers. You can just go mali wanafanya hii ufundi, unasema mi nataka kuwa carpenter, uende mali wanafanya hii ufundi, uangalie venye. Some of the things ni kuangalia na kufanya, umuulize after tumejoin this, hii mbao na hii mbao, what next. You can learn all these things so that by the time you are going to college or university, this skill itakuwa bado kwa brain. Now that you are in university, umefanya nini yako carpentry, unajua kuunda tu vitanda, tu viti, tu nini, huwezi kosa ka nini hapo karibu na shule, ka workshop. You can go there during your free times, wakati una class, you work there. As you work there, you get some stipend. Sometimes unaja kusumbua mzazi because if you come from a family that haijiwezi, there is no need wasumbue. Yes, of course, sijasema hivyo wazazi mkuwe lazy, but pia wewe at least try to make something out of yourself instead of just sleeping, kusema oh, I want to get out of school so that I can join university. After university, and then what hata internships haikupata, it is a problem. Right now the university, the government is taking only 3,000 people. Kitambo ilikuwa inachukua 80,000. You can imagine how many universities we have, how many colleges we have, yet all of these universities and colleges, they have people graduating every year. Out of tens of thousands of graduates, only 3,000 are selected for internship. Tuseme basi hata wamegraduate watu 20,000. That is just, nimeifinya ikuwe kidogo. Watu wamegraduate ni 20,000. Minus 3,000 wenye wataingia internship. Where do you think the 17,000 are going to? Where? But let me ask you, kama after form 4 unge make hiyo bold decision, uingie vocational training center, upige course yako ya miezi 6, ukuwe na hiyo knowledge, after our 3,000 wametoka, hawa 17,000 tumebaki, we can start our own. We start down as we wait our 3,000 waondoke. Kama watakuwa confirmed by the government, sawa, but sisi tutakuwa tunapiga wera yetu. Kuna mtu apendi white collar job. Some decisions you need to take sacrifice. A sacrifice that may seem to be like a punishment, but at the end it will bear fruits. Na hiyo ni maoni yangu. Kama wewe uko na maoni yako, ingia comment section. So today nimeona tuongelee about this issue. Badala ya kudepend sijui tumalize tufanye nini, to waste a lot of time. Time is so precious. Let's use it while we have it. So mwenye anaona hii story itamsaidia, just do it. Some years or some months will come back here to thank me. Right now I'm just saying, I wish ningefikiria hivi after form 4, ama ningepata mtu aniambie. I could be far, but still we are there. We are in that journey, and majaliwa tutasonga mbele. Otherwise, kama uko na maoni, malalamishi ama maono, ingia hapo comment section. Imekuwa safi sana. Kwa wale ambao mmewatch for the first time na mja subscribe, hit hiyo button so that we can share
tushare, tujue tunaweza saidia hii nchi aje, kwa sababu we cannot always be crying out to Kasongo or to anybody or any leader. Sometimes bahati zingine si za kungoja uletewe, ni utoke uzitafute. Take that risk. Juu sasa Kasongo hatujui. Kasongo anajua ma CS wake na ma MPs na magavana na ma senators. Wewe mtu wa chini hakujui, hata akiongeza tax pale juu wewe watoto wake wamemaliza shule, wewe uende. While some students are doing the Cambridge education system, wewe uko hapo na 844. Sometimes unafika university, the university funding model confused. Anyway, acha niachie hapo. Tutapatana another episode maybe after this, nitapost after 2 days. So tutapatana tuongee, tuone how we can take the country ahead. Wewe na mimi tutapeleka nchi mbele. Otherwise imekuwa successful sana. Mimi nawashukuru wenye mnaendelea kunisupport. Mungu awabless sana. Tuonane kwa hiyo episode nyingine.